hmasa bera kan sei do chu lom thu sei na tur te kha kan e hmasa bera kan sei do chu pathian mangai na thuk zia hi ban mo ki o ti hi ni a chu to hun bula ka sei do a mai cho ma kan hom khan kan lung hi leng mat to ka thil dang em ma ka ngai lova a rong zal na hun a than om na hun kha ni a amai ro chu hela ngin pui tlang let pa wang kan ngai te na le let pa wang min ngai tu te thi ka ngai ngoi ya he ko bela kan chunga ta na a min en ko tu tur ko bel e kan ho be theina le rol kan pol be theina tur ta na en ko tu nu le pa te pathian min pe a u le nau min hangai em tu te an oma amai ro chu ka ngai ber te le mo cha ber te chu helai hel pala ko ngai na ba nga min te khot lam te ko shan te ani a chu sui lan nge hi ka do chu wangin ho kan khot lam po kan din mun a she tu te kan ni a pathian mangai na he chan eng kim alenga chu pathian mangai na chu ke mani a alan ataka alan chwachim theina turin pathian ti nei de bong u ya khathu bula kan soi du ani chan thil dang ta di ma in mi e ka pasal bil ruat ki man min bo ral sana khutlang du sabna ten na sa tapin kan changa kan loma he ahun hun moi trauma te khan hun kan hang to a long lai kan ron thanga helai hun da ton ni ron swai thanga ihan ahun hun chu ni chau ta se la ahun hun a hianin YLA helai nge puitlang le helai kan loina BCM nge puitlang tan ro ta pola the te ti ve kha kan do a ni khongain YLA lama chang thanin pakhat kha lo in ro tu la puan ni YLA khotlang hian chat that kan to thina tin rong chuak te ka ke ni po phul cha ngai khatia ang kha kan ni a khatia ang kha theng zeu zeu thina chunga eng kong eng moti tala kan lo chang pai pui ve theina ti in ro ta poin YLA te puan tom na hlan do ni khongain tu emo member pakhat tha local sela kung ngayon kausan naman yung kan pagkat adong tutur ka daw kalsak may wala ay pahit sa ikag ang kanin ruwata po wala kan kitay nun mo ruwata na kausan kita na at kitay nun mo ka ani zela ruwata hingin ka daw handon ani ay pagpahi ko siya pagpahi imanatan Winnie hi Missionary bilal road kima thi cham kar khatnani ania hela hian ko ran hote le mun sang sanga chung le khat then rul tha te in
kan mong meka bilal rut ki ma hi mual thuam not khochua ania anu pui ei chilal Sangpuii long plai council veng om ania helai mun hi ngeng pui tlang a hen missionary in an thok ani hei an thawhna hmun biakin ngeng pui tlang biakin ania hei biakin te pawh an lo nei tha khawp mai he helai hian hei biakin ro pui tak mai a awma so lai sawn Sunday School Hall a awma chumi Sunday School Hall a chuan van nei hian missionary lalrut kima pualin hun kan hmang mek ani tuna hian zain pathian an faka zain pathian an chawin mal som na ama in ma ngai na song song đi kan sia kan lo ma ke ni chu kwa te le u le lao chen ne ro cha te ho rom tu se se lo hi kan ba ani ti kha kan sai dua chuan na kila program kan na do na te ho se tu tam tak kan nei ve a hela ya hian sang ni some new Kalaya Rotanu Nen, and now Punker Nen, can local Toa. That's one, yeah, car cut on there. Cutting him in it, look to Zan Sunday Zan in Com Na, and say, Puata, the Tohelaya, to la Santa. Zana Missionary tu ani ya, chuan put lang at ko, voi kat ma talalon ngai lam, le kati ngai lam, tong trai na hum, te amin soma, ta chuan tong trai na te yang kun kam hawa, chuan he, ta an go ran, ta ka te chuan kan sung ko hian kan dam sung hian yang tikong zong mà dân lai vun nghe quỷ tang cộng sản quốc tang te hiện cả mà cắn thì ngái lệ to Don rồi này, in sư mấy các cả, tập tiền,
rong bol na class ang to kat sa te arong bol na te pathianin pero kui takin at soy moya sung zong tu abun pathian ni masela Sangpuii chana anule pate ule naute mangai na takin an bangaya hen song hi ini chuan en kitong zong malian kan hulek seng dom nang Kutlangin ko ran hoten tuna hen in khatin mien ran huaka chunga thun sei me ka hi pon lama eng mo sa tin mien ran huak bok ani pon hian ngeng pi khotlang chunga hian lom thu kan sei tak me me wani chung kuan